mashabiki baba ba timu ya Arsenal mubira jwa maguru kuma kaunti ya Meru na baraba chieta Arsenal Meru ni bariongerete njemwe kumenyerana nio mathamiriza nerio ntereche Machaka wondine kibere cha bure ni uko baikire thikonkwe mapema na into bingi bya bata araba tindeta kurejanira na gukenerana na baba bita wa Kenwenga yoni host wa Antuba Arsenal narua na turaugire tweje aja Machaka nunturira bambura yarabomba ku visit bure tuonere Machaka is the biggest slam dene Meru so ike tumindaugire tweje aja twana turatwinge aja itwije tumite slam ne iji chetu for this year kenda tuinga mwaka ronete it is good for us to close mwaka on a high note na twathugania ibwaga muno twije tuguranirwa manana ba njaije Mother Maria inde turoneketi kugurua nene sister Murungamedi ogekaroge kinarieto sister Esther Mutheu. Tunashukuru sana hiki kikundi cha Arsenal Meru na marafiki wao wote waliokuja kusherekea na sisi, kukaa na sisi, kucheza na watoto na kutusaidia kuweza kulea hawa watoto. Na bantu bangi baraki nyaboba imbere tientatoje nibonekete kumikatha nene bakiuga ngocokeria muno nkatho antu ba Arsenal no tubakuja gutethia twana toto twa Machaka utharimu muno oro ukuthitheria na jababa ba Machaka ogwithithiria maisha yaku na njeku. Apart from Arsenal gwita kuona mibira nkono ntu bungi bwibwa kuringithia nkoro na inya muno na ben courage antu bara bonde bare ome wone kanya odiongere njaeje ojo one twana toto ombe kubatethia na njira iria yonde ukatha wenio wije na karaka nini we nako antu negeto FM kumaburi ni nie Edwin Gatobu.